پنج روشن دولت ترکیه تاجر کرد به آوایی که خوبانه ایریشی هرمین باکور و رشدتی سوری دیگه انگو ایریش روژاوی کردستانی دیگه دوان ایریشن خوین تاجر کریه ده سیویلان دیگه آرمانج و کنکوژان پیکنه لعالیه کدن بناسازیا ولات ویران دیگه که اف یک جید قادا نامنتوی ده وکی سوچه که شرطی پیناسه کرنده جبو دولت ترکیه اف نسوچه شر و رازیبونا گلک دولتان کو به بدنگی آوان تی خویا کرنه جبویه که امی ایرو ده برنامه خواه طایبه ده اف بیدنگیا کو ده قادا نامنتوی ده تیواتیا چه و حلوستین کو حی و چوا بکار به و بیدنگی بده شکاندن جی به میوانین خوره و بینرین هجاره پار بکن و برنامه طایبت آرونا هجی دست پیدی که بله بینرین هجاف پنج روشن دولت ترکیه داگر کرد به همو جوره چکین خواه هم جالی آسمانی و هم جبریا توپان ایریشی خاکا بکر و روشلات سوریه دیگه ده و ایریشا خواه داگر کریه ده دی لبرچاوی جهانی راست سیویلان دیگه آرمانج و کمکوژان پیکنه جخواه یا حتی نها درکتی پیش او دولت ترکیه داگر کرد ایدی دخوازه جاره کردن هم چتین خوین داعشی ین هاتنه گرتن خلاص بکه ایریشا لسر کامپا هولیا کو دو ایواری پیک هاتیش وی کی د نشان کرن ل عالیه کدن جی آرمانج گرتنا وان ج بنسازین ل ناوا خاکا روش آوی کردستان جی د دیار کرن توی رزگار کرنا چتین خوین داعش وی جاری هول د گلی حریم جی نچار بکه به قد کرنا پیدوین جیانی ایدی دریه لکوچبریه وکه او حتی نها به آوای که هوانه دوی آرمانجا خویا داگر کریه ده اصرار دکه امی دوی ساعت خویا برنامه طایبت رونهی ده حول بدن اف بیدنگیا کو ده قادا نامنتوی ده درکتیه پیش ده آلیه که روسیه یک جه ولاتین لسرخاکا سوریه خودی باندوره کو هری داویه ده پیمانا آستانه ایده لهمبری ایریشن داگر کریه دولت ترک بیکو حلوسته که نشان بده به بیدنگیا خو رژ دولت ترکیه کو ایریش سر حرمی را وکریه دا آواکرن لعالیه کدن داخلین کو جالیه هزین کولیسیون کو جالیه دولت یبن آمریکای و تین داین چه قاصد قادا نامنتوی دا وک داخلین شرمکتن پیناسه کرن اف یک چاو هزیده د دولت ترکیه جمع به ریا میوان خو دوی برنامه طایبت روناهی تیویده به وبینرین هجاره پار بکن و موسکو هر وها ویج اوروپای میوان مین طایبت هبلی بریا کو ام به میوان نخوره روشا هی او بیدنگی هی نقاش بکن امی حول بدن هم آگاهی داوی ین لحرم او هم جی روشا داوی یا لحرم باکوری سوریه کو حتی وان کلیان حرم جالیه دولت ترک داگر کروتین آرمانج کرن به وبینرین هجاره پار بکن جبو وی روشجی ام پارو بکن امی بریان و چگانین خواه هول بدین ده نوا برنامه طایبت رونهی ده بو بینرین هجار آگاهین هری داویین که هنه پارو بکن حتی حوالا ما راپرین علی خواه آمده ده که امی هول بدین چند آگاهین بواره پارو بکن لی بریا کام آگاهین پارو بکن هما حوالی مده بشن راپرین آمده ام آگاهین هری داویج راپرین ور بگیرن بله راپرین ام دست به که بریا کو به میوان خوره بیدنگیا هی نقاش بکن و سوچین کو دولت ترکیه داگر کرد دجی حریم پیکتنه ام نقاش بکن و بیدنگیا هی بین سرزمان و به بینرین روناهی تیویره پار و بکن ام دست به که آگاهین ده ناو روشه دانگو روشا ده روشا پینجان یا ایدیشن داگر کرد دولت ترکیه لسر حریم پیک آنیده ام آگاهیان اشتوار بگیرن. بله اسلاف جبوتا و حمو بینران سردار ایرو روژا پنجانا کو دولت ترکیه داگر کر به هوای کی هوانا ایریشی هرمین باکور و جلاتی سوری دکه هلبت دان نیورو ده بتایبت نوا
ساعته كده بطيبات لجندوار عامودة دنافا ساعته كده حيش جاران جندوار عامودة وقامشلو هاتن توباران كرن بتوب آفيجين داغر كريا دولة تركا داغر كر بطيبات جندن كو هاتنا توباران كرن روجلاتي عامودة بطيبات جندة تل الكيف حاصدية وجندن جريداي قامشلو هروكي هرما شيغو ريا علي فرو يا كود كيفا نافرا قامشلو وعامودة كود واريا دقينا ريا امفور افري دنافا ساعته كده جخوا واف جندن كوما ببير خستنا دنافا ساعته كده تاني حيش جاران جاليه توب افيجن داغر كران هاتن توب باران كرن لعليه كدنجي سردار هلبت روشا هري جران وتوبارانا هري زدجي للسر دافرن دردورا باجر تربس بيه بو ايرو جاركدن داغر كريا دولة ترك ببلافرن خوا بومبيا كايريشي دبويا جنم يا كودوه جي خوا بومبا باران كربو ببالا فرين خوينشر ايرو ديسا جارة كدن دبويا جنم اكود كفر وجلاتي تربس بيه جارة كدن بومبا باران كر والور جي زيان قلك يمظن لور بيك هاتن لالي كدن جي ستاسيونا سعيدية كو افدرو جابينا فرتيا بومبا باران كرن هنا جي حتى فانكيليان لودري اغر قرى وجبركو ستاسيونا سعيدية مازنترين دبويا كوتدا مازوطا هرمتي دبو كرن لسر دفرتي بلاف كرن جي لورا زيانا كمازن حتى فانكيليان جي جوخال وربيك هاتيا حالي حاضر سردار لرخ إيريشن لدجي ستاسيون مازوت وبترول وستاسيون جافكانين جياني ين لهرمي هر وكي دنجي لدفرا تربسبيه بطيبات لجندي روجلاتي باشوري تربسبيه بطيبات جندي سوريانيان جندي بنافي روتان وجندي محركان حردو جنجي بونا ارمانجا داغر كرانو اوجي راستي توبان هاتنجي لورا لورجي زيانك مازن دنافا ولاتيان دهاتا تشيكرن ومالو ملكن ولاتيان جبر توباران يعني زيانه كمازن ديتن العاليه كيدنجي سردار هلبت قلق جندن جريداي تشل اغاجي لوان دفرانجي بلافرا بيمروف بتشيك داغر كريه دغيريانو حتى درنجيا فيش فيجي نها دفان كيليان داجي بلافرا بيمروف لسروان دفران دغيرن وقلق جنجي هاتن توبران كرن بطيبت لدفرا زرغانو تلتمرجي ايروجي لوان دفرانجي توبران دوان دكر بطيبت لجندي اسديه بوبيا دادا عبد الله دردوره زرقاني وهر وكدن ربيعات وتل شعير وتل محرمل وتل ورد دفرا زرقاني لوان دفرانجي بجد جواري توباران دوام ذكر هر وكدن جندن تلتمري ين وكيد دلدارة الجمعة ملكيف لوان دفرانجي توباران بيك هاتو وزيانا كمازن جيشتا مالو ملكين ولاتيان حالي حاضر سردار دفان كيليان دا هرچندين توب نها دفان كيليان دا تنبه لب دمدمي بلافرن بمروف ان داغر كران لسر هرمي ديگرن چه بلافرن شربه چه جي بلافرن بمروف ان كشفه ديگرن حالي حاضر آگاهيان لبردست ما في اوای بون سردار بله رابرین هست وی که جی پرز بکیم شخوا دو جی تاد دیساد برنامه طیبت ده ببینرین مرا پار و کربو دولت ترکیه گلک هریمین آنگو جین کوچتین داعشی لگرتین ایریشی وان دکر شخوا ارمانجا وی که جی ما دیسا بمیوانی خوار نقاش کربو لهری داوی کامپا هولی جی ایریشی که بویا آوی پیک هاتو حتی هاتا پاروکرین کو مالباتین داعشیش جی کامپی رافیانه گلو جبویه که آگهین کتو ببینرین مرا پار و بکیم راس سردار دوج خادنا دانه صباحي لباجار قامشلو جي توباران لدردورا قرتيغا تشركين كو بحضران چتين داعشي لي قرتينا هاتا كرن يعني الهم وقتي فاتو بارانا لغندوار قامشلو لاليه كيدنجي دانه ايفار ده دولت تركا داغر كر راست وكا كومغوتي بارمانجا كو چتين خوفجين بك جارا كدن لهرم بدا زندي كرن راست دردورا كامبا هولي توباران کرو کد انجام ده هندک مالباتن داعشی رویا بون لی لگوری کو آگاهی مبدست خستنا جوی ده وراناجی یعنی جالی زن اول کاریا هندرین و افسایش بطایبت هاتنا گرتن و ایریش آوان پوچ هاتیه درخستن والا هاتیه درخستن لیل آلی اکیدن جی جوخا دولت ترکا داگر کر راست کسین کل ور پاراستنا کامپی یعنی کسین کل وداره جبوکو اف مطرسیا
کامپی لدفرین دن نبه د پاراستنه دکن او دفر جهاتمون تو باران کردن یعنی حالی حاضر لگوری آگاهین کو ما ورگرتنه لکامپ هولی بطایبت نها یعنی حتی درنگیجی بالافرین بمروفین داگر کران لورد گرن و تایبت دانه ایواره ده لور توباران هاپیک هاتبو و انجام و توباران دجی مالبات داعشی کل بنده بون انو بالافرن داگر کران او دفر توباران بکه داکو تفلهویه که درخنو و برای خوابدن درفا و دا کل درفا جی پلان خوین قرج تمام بکه بله راپرین پلان داگر کریه لگوری آگاهیان هزن اصایش اویک ریل برگرتن و نهشتن کو او پلان اوان بچه سری بله سردار بله راپرین علی نوچگهانا ما رج قامشتو روشاد داوی آنگوان بشین دناوا روژه ده روشیا کل حریمی بانگو ایریشن داگرکر یا دولتا ترکیه و بلانچویوی ببینرین مرا پار و کرم دبشین گلک سپاس و خبات خوش بوده راپرین هاشخواه بن امی حول بدین کود دما روشن هید آگاهین داوی جیب ریاوه ببینرین خورا پار و بکن لی اف آگاهین کو دای ام همال سرویه که امی به ریا میوانی خواه ین جه دروی ولات هم جه روسیه و هم جه اروپای را نقاش بکن سدما به بدنگیا لقادا نامنتوی بچه آویه جبو چه تنه داخلانین کوتینه داین تنه ده استا که کن بجین شرموک ده تنه داین تنه جه آلیه روشنموان سیاستمدار او تنه دوی چارچوبه ده تنه داین جه آلیه حکومتین کو بریان ها کو چتین داعش و که مترسیات جهانی بناو دکرن هیزین قصدیگین لگل کوالسیونی کو چتین داعش یعنی بر تونبونش بو چل همبری ویکی بیدنگن کو لدیشی هفکاری وان ایرش بیکتن امی بریا میوانین خواهین دروی ولاد ویکی نقاش بکن لی بریا کو ام ویکی ام گو بری خواه بدن موسکوی و بیدنگیا لموسکوی وی جاری بگیرن ام جه اوروپای به حوالی خواه میوان فایک یاز برپرسی هذا بيجي لكونسيل أوروبي را هنا كيفية كي گفتگو بكن بريس فايق دسبيك از دبشم دما وخوش باش خو بريا کو امورين لگلوا ما نوچگهانا مجي بجدار كر روشا داويا لهرمي آگاهي ببينرين مرا پار وكر لهما اس جويه كي دسبي بكم آگاهي هري داوية جل سر كامپا هوليا کو مالباتا چتين داعشي بو هري داوي دولتا تركيا ايريشي ويه كي كربو نا اف چتين داعشي گلو ايديش بو جهانين نخطرن نمترسی داره جبرویه که دولت ترکیه هول داده کوان خلاص بکه او جهان لهم بریویه که بیدنگ سدماویه که چیه ام دست به که دخوازین کا ویه که هم ببینگلو او یک لناوا اروپای ایدیش بوچوسا مترسیه چتین داعشی و که بیدنگی تی دیتن بله براستی بعد سه روز شو پارلمان اروپای لودره لستراسبورگی رویده که مخابات کی جکر و هن پارلمانترین اوروپی کو برینها دماکی هاتبون روجاوا وان ر و بچند پارلمانتری درجی جوینا کی چاپمنه جی هات دارخستن سربی مجاری براستی بخواست کو ام یعنی بلزگینی وینا تخن روجاوا پارلمان اوروپا جی لمخابن وکو وگوت هنکی علاقه نزیده بلند بویی لبیدری هن جوینا چاپمنه چی بون هن هویتن چی بون هن جی داخویانی بیکانه یعنی یک بیک پارلمانترین اروپا سروکا پارلمانتو اروپایی بخو وقتی دست پی که هدیتینه کی یعنی داخویانی کی کرد چکر دور سر داخوازا پرسا روزنامه‌وانا هنکی بهتر برفره فکر خوانی زمان و خمگینی خوانی زمان لی مخابن یعنی لگورا ایریشن کوهنه وحشتا کل بدکتی مشاندن و راکسیون کل بدکت چه دبن یعنی براستی داستا شرمزاریه دیه و براستی یعنی یکیتیا اروپا دوی آلی ده امدکارن بیشن یعنی برپرسیاک بریا کل سروینا که ریسکا هری مزن aslında bu Avrupa'yı vakti ku Daesh Hunzanın zindi bu libedere Avrupa'da her şeyi takandın çerbun. İroloji işte hatta doh civina çapmeniye bxadı mi bxa mi balkşan ser van çeteyin Daesh'i ku devleta Türkiye duxazdı vana azat bike و او tehlika ku ser Avrupa edi gerek ev bxa fikrin. Dohme devleta civina çapmeniye de aynı zaman. Yani sedema ku jbo Türkiye be dengin brasti gelik sedemi ve hene ama yekemin Türkiye endama NATO'yu
او جوان işte giringe hem Amerika'ya hem yekîtiya Avrupa'ya devleteki giringe jaliyedin ve naxwazin ku Türkiye ji destê xwe berdin û baliyê Rusyayê wana biherin. Ji bo penabera lazim e ji wan re. Ji bo şerê Ukraynayê û Rusyayê ji Ewropaya re lazim e. Em bêjin ji bo xeta enerjiyê ku Türkiye em bêjin li ser wê xetê ji wan re lazim e. Gelek tiştê dinî sedemê ku Türkiye ji wan re lazim e heye. Ama fakat yani ev pratika ku Türkiye niha di nav de ye di asta suçdariya şer de ye sucê mirovayê pêktîne. Tebayî berê xwedayî sivîla tebayî berê xwedayî tebayî yani jiyana mirova jiyana civakê li wê derê ji bo ku xera bike. Ji xwe heta niha gelek sivîl jiyana xwe ji destan şehîd bûn. Belê birêsyaz ji xwe me werin li ser viyekê niha ev sucê ku dewleta Tirkiye dike ji bo çi armaçkirina binêsaziyên li Ukraynayê dibe sucê şer û ji bo çi êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye ku hem komkujê pêk tine hem jî binêsaziya herêmê wêran dike ji bo çi nabe sucê şer. Em ê vêyekê jî biriya we mêvanên hêja hinekî wisa nîqaş bikin û ev bêdengiya hêjê ji bo çi derketiya de vê astê de lê her di heman çarçovê de bi taybetî niha helwesta yek ji welatên ku herî zêde helwest divê nîşankirvan li hemberiya rewşeheyî ew jê Rûsyê bû lê niha li nava Rûsyê bixwe jî li hemberî vêyekê bêdengek de asta herî jor de heye herî dawiyê îro di meclisê de jî di parlamentoyên HDP li hemberî ev êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye û bertekekê ku hêjayî gotinê ku raber kirin lê careke din ya diyar ew dewleta Tirkiye di vê êrişa xwe de israr dike. Ji bo vêyekê beriya ku em berî xwe bidin Rûsyaya hevalê me mêvanê me Aziz amade bibe ez hema vê pirsê jî ji we bikim têkildarî wê gelo ev rewşa li Ukrayna an em bêjin ev helwesta ji bo Ukrayna tê raberkirin tenê ji ber berjimendiyên dewleta Tirkiyeyên bi Ewropeyan re bêdengî heye yan jî em bêjin bloka rojavayî naxwaze ku Tirkiye nêzî rojhilatî bibe an got nêzî Rûsyayê bibe sedema vê yekê gelo ew e. Ez birêsyas ez ji te pirs dikim ku heta hevalê me Aziz mêvanê me amade dibe em hinekê bi hev re vê yekê guftûgû bikin. Belê niha bi rastî wekû min got yani Türkiye ji aliyê stratejîk ve ji aliyê coğrafyayê ve ji aliyê siyasetê ve ji aliyê stratejîk ve ji bo Ewropa dewletekî giring e û di nava NATOyê jî dî o artêşa duhemîn e û ji aliyê din bijî yani li ser hem behra reş ku niha ji ber Ukraynayê û Rusyayê awakî stratejîk ji bo yani ew zadê wê deke ku derbasî dinyayê bibe Tirkiye wê deke de işte dewletekî giring e. Ji aliyê din ve nêzî 5 milyon penaber niha wê derê hene. Ewropa naxwazin ku ew penaber jî bên cemwana. Gelek têkiliyî wanî dinî em bêjin aborîne ê siyasî ne ê dîplomatîk in. Türkiye endamê Konseya Ewropayê berendamê Yekîtiya Ewropayê têkiliyî wanî herî zêde aliyê ticari ve wênar heye. Evana hema dikin wekî ku Yekîtiya Ewropa û Amerîka li hemberî vê hovaniya dewleta Tirkiye bêtir tolerans be. Yani em nikarin bêjin tebayî bêdengin. Yani hin wisa daxuyaniyê şermoke didin. Hin daxwazê xwe jê dikin ama aliyê helwestê bi mixabin tiştê ku tê xwestin helwest nagirin. Ev jî yani xuya dike wekî ku hem Yekîtiya Ewropa hem Amerîka wana yani ji bêtir ji nêzîkaya ku li ser asasê nirxên mirovayî hareket bikin ya ji ser nirxên em bêjin prensîba ser nirxên qanûnê navbeteweyî hareket bikin bêtir li ser nirxê ser menfaatê doğalî bêtir hareket dikin. Yani dewleta Tirkiye şu an devletekî giring e ber vê jî yani wextê ku niha li şerê Rusya û Ukraynayê em derin ji xwe Rusya ji wan bi yani dijminekî dîrokî ye. Ber vê jî derhal hem NATO, Yekîtiya Ewropa, Amerîka bi hev re li hemberî Rusyayê sekinîn. Yani em dibînin hîn jî çi destê wan tê dikin. Ama wextê ku Tirkiye jî aynî tiştî dike
ام دنارن وکی کو نزیکایا لسر ترکیه مخابن تبایی جدایی بله برسیاس وکی کو نه ام بجن اخلاق انسانی هید بدرده نه نرخين انساني هنا نجي قانون نامنتوي هنا بدا كده منفعات دردكن بله هر بريسياس دولتي تقول منفعات خو بتر حركات بكن بله هر دولت تركيا هفالبند وان يسركه لاليه كدن چتين داعش مترسيال سر جهانيه و كم ولاتن اوروبا هم جين روشاتي وي كي پر باج زانن او اف چتين داعش كونها جاليه هزن سوريا ديمقراطيك قصدي وهاتنا زفت كرن ادي دولت ترکیه لبر خلاص کرناویه که جوا داخلونیا پنتاگون کومه سربیه که جراوستن ل بریا کو ام وی کی نقاش بکن ام هما یک ج حریم کو هری زده بر روشا سوریه را علا قدره انگام بجن ج روشا سوریه خو بر پرسیار دبن او ش روسیه د دوان ایریشن داویه د کو توی لشکرین حکومت شامی ل حریم دوان ایریشان دنی کشتن ل روسیه جل هم بری وی کی بیدنجش بو وی کی میوان ما عزیزی جمع کل کلینر و نویسکار لروسی به مرا آمده ام دبیجن هنج بخیر هاتن برنامه طیبت یا وی ساعتی کمی حول بدن اف بیدنگیا د قادا ناو نتوی ده کی نقاش بکن برس عزیز اسماویه که جواب پرز بکن ها اف بیدنگیا روسیه چی انگو گلو بی بیدنگیا روسیه بی اریکرنا روسیا دولت ترکیه دکاره د نوا 5 روزانه اوقاس با اوای که آسمانی تفجیره که زیده یا بالافران یا ایرشا داگیرکاری بده دست بگیرن؟ نه سریدا سلام و رز بوا هم یا دما وی پسه دنرخینن دوی ام تکلیه روسیایی و شامه اما کی بنرخینن بله وقت زانین در نوا همو هزین که اینو در شام اویدا سرخاک سوریای هنه تن روسیه به قانونی آنها گوری قانون نابنتوی و دولته جهیلا ریوبریا سوریه و هاتنه دعوت کرد اگر ایرو روسیا داخویانیا داده دوی هیزن جدبرا هاتنه دوی بی زانبونا باشر اسد دوی جه سوریه دارین لی همان دمه به ترکیه را بکریا دانه و ری پیشیا ترکیه برگه که ترکیه ریشی بی نصف کردن اما چیه؟ برای پیشن دوی هم بزنبن دولت دا اخلاق تنه دولت دا تنه منفعت بریواندیه نه و سیاست خواه دولتی ایرو روشوان چاویه آنها گوریوی پس گریه که سودا جید دنه لیستنه پسا کردی جید دنه لیستنه خماوانی نه نه دوی برای کنفلیکتا ایرو دا جهان دا چه بیه گلک پس گره که ببورینه پس گره که نتوین بچوک دکارم بد پیه هر نجبه که اوانا لسر بید پفسیجی گله اگر بیجن پسا کردی دا گاوه که هم بری ترکیه پاش داد را بجن دستور ترکیه که ریشه بی نسر کرده او سابادی ها نینه بلاش نینه او تیزانین و پیش دا بازاری کرنه تشتک اشترکا استاندنه ترکا هم بری وان تشتک دایه وان که او بیدنگ بم یاده نیجی پرسا حواله مای اوروپا ایدیانی زمان پرسا تکلیه وقت دولت که ناتوی تکلیه بر روسیه گره روسیه نا چه قاسی بخوازه ترکیه ناتوی قد بکه تکلیه ناتوی ترکیه لواز بکه اقاس باش بنا روسیه و لسر بیاره چه بیزی وی قربان دم خود داره و بلا روسیه بالا فروان عسکری خستن بله بالوز وان کشتن اوقاس خرابی وان را کردن بیدنگ ما چرا؟ بلکه پرسه که مازن گرینگ هیا پرسه ناتوی و ترکیه پرسه ناتوی و روسیه ایرو شرک اوکراین داده چه؟ او نه شرک اوکراینی و روسیه نه شکل اوکراینی و روسیه او شکل شرک ناتوی و روسیه دوی شرک دا ترکیه خواه کی آلی بگره آلی کاری بده که او آلیه سرکبه همه ترکیه جی هر بفیل بازی وقت رویه که شهرازاد دلیزه همه هیله که با جم ناتویه هیله دنه با جم روسیه بیواری دا دوی تشته که ام بزن بن وقت ما گوت اخلاق تنوی داری جم دولت اخلاق نینه اگر اخلاق بیا اگر ایرو دایش را دوین تروریست ترکیه بشه که
بارگاه که داعشیه اردوغان خب بخواه امیره که داعشیه اگر ترکیه اندام ناتویه البته معنا داعش اندام ناتویه و دمه ناتو دکاره طالب افغانستان جی بکر اندام ناتویه شروان چیه؟ نه تا به دلیل دا بدنگا روسیه و بدنگا یکی دولت آمریکا یکتی برجوانجی وان چه دانه؟ اگر روسیا برجوانجی وان وردانه که برسا شهر وی دجی اوکراینه دا ترکیه خرابی مزن نکه هم بریوه ایرو ایدی در کتیه هوله که ترکیه هیلا کی و روسیا را تکرنا و گفتگوه هیلا دنه و چکاده دا اوکراینه بله هر برس از يعني نهار تشتاكو هند بيشن دولة تركيا ليفر دواليتي دلي زليف دواليتي اوي دما باشروش دا جي تشبخارا بينا هين اواكي بله هر وي بچاوي دربكه بيجي اوي دنا دما بيج دا خويا بكلي ازمون في كي عندما بريان هاجي هاتن خويا كرن انجامن في كي باشتونه چاوا كل هم بري روسيا گاوان داوش زختن الجاليه روش اوي ول سر زيده دبه بريس فايق اسويه كي جوا برزبك منها دما سال 2019 دا جاري كدن دولت تركيا داير كر ايريش جريسبيو سريكانيه كر ودمي يعني كم جبه جنافا ولاتين اوروبا هلوست دركت طيبتي فنلندا سويد هنا كالوست حتى ان الجزائر داليه فروتنا بيديفين لشكريش بو تركيا قد خكربون لدياركو دجبو اندامتيا ناتو يافان ولاتان ادي ولاتين اوروبا بجارك ده بيدن بنا اف بيدن يوان تاني مروف دكارد چارچوبه اندامتيا سويد او فنلندا جبو تركيا وان اريبيكا ده بيكتي نها ويشاخي شر روسيا واوكرانيا يتنبو و جرينجيا تركيا جبو ناتو وعلما روجافا يعني اوروبا وامريكا وانا اوقاس جرينتيا وينا نوك نهابو بالطيبت اف شر اوكرانيا وروسيا براسي حبه ميزين بهراندن و دولة تركيا دفيدريد ديسا جبو وان ام تكارم بيجن يعني جاليه استراتيجيك في جيكي بير جرينج الويدكي دقرت جبر بيجي يعني براسي اف چند روجه ام البرلمان اوروبا يعني يك دنگ دردكبن هدي ايروجي بريارستان البرلمان اوروبا هي كو و مجاري بتايبت روجا خوي قدر 20 روجدن كو ستراسبورغي وي بجبه او خصن روجا خو وك مجاركي لزجيني بتايبت و السربي مجاري و برلمان اوروبا نقاش بك ايرو او بريارستان خصن يعني روجا خو لمخابن حطانها ام بيجن كوميسيون يكيتيا اوروبا كي وقوت يعني اوقاس خطريه داعش هي وحري زيداجي لسر اوروبا اساس او خطر هي لمخابن حطانها دنجا كيجي كوميسيون اوروبا درنكتي يعني بتايبت كوميساري كاري دربوي ولا كاريه بورل حطانها داخواني كي نداي ام بيجن سروكي كوميسيون اوروبا حطانها داخواني نداي و كونسيا يكيتي اوروبا جي حطانها دبي اريد قد داخواني ندانه ثاني حطانها برلمان اوروباي وهن برلمانترين دن هن دوستين دن هن ام بيجن يعني سازين سيفيل وانا هن رياكسيون مزن دبن اما طبي ابجي هي ويشاخي جبرك اوبراسيون يعني داغركري دبجاير تشيبو و يعني تشتكي هين بيتر عاجل دركت خولي جوانر اوانا حتى دوجي در نقاش مد وانا دبيجن يعني كود بجاير داغركري كي تشيب و رياكسيون اوروبا باشخه به طبعا ماشي ما ابجوان قلت يعني ده تركيا و تست دكه ده هواير لي دخينه زاتن ديسا تواير روجافا داي برخوا و سبيلا هدف تگره ام بيجن جي ابوري هدف تگره جي انساني هدف تگره كو هون جبينار بدنگ بمينن هون و جسارت دني وكي كود بجاي جرتك هبي بروجي گرك نهاون هم برينا بستكرن يعني لي مخابن وقت كو ام ميكانيزما يكيتيا اوروبا دنرن وسا خطر كونها هي ورياكسيون كودن خويا كدن نوك هبدويه يعني جركي حتى نها يكيتيا اوروبا رابو اثر نقا طبي وكو مقوت يعني مثلا ناتو تد هي اما ناس سركه وكو مقوت تركيا
بتایبەت پێی شەڕێ ئوکرانیا و رووسایە ji bo hem Amerîka hem Awropa bêtir rola wê derket pêş û ji bo wêne jî toleransa xwe din xuya kirin. Erdoğan jî tim û tim wana şantaj dike, tehdît dike, yanî bi gelek tişta tehdît dike, bi taybet bi penabera tehdît dike. û an jî wekî ku bê yanî dirokê di wisa ez dikarim derbasî aliyê Rûsyayê bibim. Bûyî hayû wana ditirsîne. Tabii ne wisa rehet li birastî. Yani em ji raydarên Ewropî dibêjin, em bêjin yani ji destpêka avakirina dewleta Tirkiye heta roja îro tevayî mekanîzma xwe li ser sistema Rojava da ya avakirin. Li ser sistema Amerîkayê û NATOyê û Ewropa da ya avakirin. Ew di rojekî din nikare bizîvirîne. Em bêjin dikare belkî silahê qasî ku em bêjin Ewropa, Amerîka, NATO wan silaha didî dikare aynî silaha erzantir jî Rûsyayê bikire tamam ama ji aliyê aborî ve Rûsyayê nikare wê îmkanê bide wana. Ji sedî heftê ticareta Tirkiye bi Yekîtiya Ewropa re ye, bi Amerîka re ye. Em bêjin vana gava ku bi rastî yani Tirkiye en az yani şiyar bikin an jî bêjin yani ku tu bi vî hayû bimeşe em ê ji aliyê aborî ve em ê te hilweşînin wê Tirkiye nikare vî cesaretî bistîn û berdewam bike. Lê mixabin tabii wek gavadin jî me got ew jî menfaatê xwe jî difikirin û bi Tirkiye re naxwazin ku tevayî nav xwe xerab bikin. Belê weke her bêdengiya destpêka Ewropa li hemberî êrişa Rûsya li ser Ukraynayê pêk hat piştî ku êrîş destpêkeş nû dest bi cezan kir. Niha jî ji bo Rojavayê Kurdistanê li Ewropayê bêdengiyeke bi vî awayî heye anguan bijîn derfeteke ji bo dagirkeriyê didin dewleta Tirkiye. Birêz ezîz ez vêkê ji we pirs bikim niha di her êrişeke li ser Ukraynayê de ku ji aliyê Rûsyayê ve pêk tê devletên Rojavayê qiyametê radikin dibêjin ku armaçkirina navendên xizmetguzariyê sûceke şer e lê ev 5 rojin dewleta Tirkiye dagirker bi awayeke hovane êrişî herêmên dike û navendên xizmetguzariyê mesela bêjin ha li Ukraynayê gelek stasyonên xazî hene li Rojavayê Kurdistanê li Sûrî yek heye û dema ku êrişî wê dike krîzeke de aliyê sotemeniyê de aliyê enerjiyê de avakirin ji bo çi êrişên Rûsyayê yên li ser navendên xizmetguzariyê weke suç tên dîtin lê ji bo çi ev êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye weke bûyerek an wekî êrişeke normal tên dîtin. Ya terefê vê pirsê li ber çawa ye. Eva tê çi manayê ku hedefa Rûsyayê ne Ukraynayê û yek alîkariya jî çeka didin Ukraynayê sor dikin dijî Rûsyayê didin şerkirin jî Ewropa û NATO ne. Ji bo wê jî ev şera şerê navbera wan e. Evana çi qas diçe gur dikin. Hêlekê ve çeka didin Ukrayna radikin serpiya burada derbe sala 2014 pêkanî û yani êke îro desthilatdarin bingeha xwe li ser faşîzmê ava kirine. Bandera û Şuşkevîç fermandarên SS û Gestapoyê yê navê bûne Hitler bûne. Îro Ukraynayê de yek desthilatdarin vana dixarêzin heykelê wan datînin bi navê wana kûça vedikin derbarê wan de pirtûka kulîsê zarê xwe serrayê faşîzmê ava mezin dikin. û serbingeha dijminatiya hemberî Rûsa. Destpêkê de Rûsyayê gotiye jî erê azaya lê tu cara divê Ukrayna neve qada ku NATO dijî Rûsyayê gava bavecayan şerkî. Ji bo wê jî evek dijî wê nexebatê. Niha yek dijî Avropa û Amerîka êrişê Tirkiyeyê dijî wan bidin xebatê mîne ortê. Ji bo wê jî bêdeng in. Tirkiye merivê wan e. Yani wek çawa bêjim wek eskerê wan e cerdevan e. Wek polîsê wan e wek polîsê Hitler polîçayê wan ew ê bin. Êsta rojhilata navîn dinyayê de didine xebatê bi kar dîne. Lazim be çeka didin wan pera didin wan ew dikin tenê şer. û wê demê ji bo wan jî zimanê wan ber Tirkiyeyê kin e. Çima haqas deng nak? Çima hemberî Tirkiyeyê nasekin? Gelekî dikujin tevkujiyê pêk dînin, wêranca pêk dînin. Yani Tirkiye vekirî hemû dokumenter, hemû video hene, bi belge bi ew ez dikarim paşê we re bişînim û xwe jî binêrin. Niha cema jî gelek tişt heye.
ترکیه دنیا اوروپا روسیا ترکیه ناس کرنه وک سپانسر داعشه ایروژی گلک فرماندارین داعشه یک دولت ارتش دولت اسلامی تبیه بونه ده اوکراین ده ترکیه دا بارک اوی وان هنه مال و ملکی وان ه بیزنس وان ه اما شراج بیزنس ده بیزنس هر هم از شر و دو شر دا سر ما بیزنس نه از خواستم سروی بنگهین حواله مزجی برای من گلتش گفتم پس صدمن اکونومیک سیاسی لشکری دش گفتم لی دوی درجه دا ارسا کردی دا دوی کرد تجارا خورا نه دوستا بگرن نه دشمنا بگرن دنیای دا نه دوست نه دشمنی نه وانک انگلیس بشه دنیای دا برجوانجین هر ولاتا کی هیا هما ام بخواه برجوانجی خود نزانه اگر یکی جامعه هبیا اگر باشوری کردستان نکرنه بارگاه ها هزین ترکیه 35-40 بارگاه وان هنه یه سی خوری و لشکری جوه داره ایلیشت یعنی سر باشوری کردستان و داگر کرنه باشوری کردستان کرنه بارگاه ها ترکیه اسکری و سی خوری و بکار بونا ایلیش بدنه نه اگر کرد گشت یک بونا ملی خوابتان عملی هر لنگی خواه عردیخستانه چند مرباجی خوابتانه کشتنه هم بر بسکنه نک بچونا نگه اردوغان ماچ کرانه و بکارن و حقیقت جسارت بدی دا سر روزاوادا بهاتن باوی نکارگه از وی روشی دا از دوی کرد دوی ایدی راوستن خواه دوست و دشمن بگرن دوست و امجی دشمن امجی نامدن اگر یکی کامه هبه اگر ملی خواب گلی کرد ملی خواب بده ملی هف چاوا گلی سوویت بره بو ستالینگراد دا پشتا هیتلر و فاشیسم اشکناندن اساجی روزاوا دا نک به تنه پشتا داعشه پشتا اردوغان جیت کارو مشکناندن اما مخابن کرد مرجع حتی نها دیپلماسی دکن نوع خاینه هیا و نوع خیانت هیا گلوور داخلن دوین خیانت نباشه نظام چه نباشه افگره ها نکن کردن یا قربان حیران با آشکارا امریکا بوبون نیو دولت نیو کردستان فروتن به نوع رفرندومه با و اینوش بونه چکا دسته بپی اردوغان و اردوغان گرد کن سر روزاوا دادین بله هر به پرسید خورا بنگه بگرن بهتر سر به بنرخینن نه یک نه دنگ ما اروپایی ببه نه روسیایی ببه نه آمریکایی ببه نه کسی که نبه اوانا برجوانجی خواهد کن سر بله هر برس عزیز بازار خانه آلویر خواهد کن قلی ترکاوا کریم فروتان خواهد کن دکرن در فوشه و مجی بکرنجی برفوشنجی اگر ام اوتر نیبن بله برس عزیز هر هما تکلداری هف یکیتی او رولا گلی کرد یا د جبو یک گرتنی او لدیشی داگرکری راوستاندن ام وجاری پرسش به جبریس فایق بکن برس فایق نها لباکوری کردستان و لترکیه یک جه پارتیا انگو پارتیا یکمین یا مخالفت لترکیه ام دکاریم بجین هدف هیم دنوا مجلس دجی ایرو داخلین کجالیه پارلمانترین هدف و در دکتن جیم دهات دیار کرن ادی دولت ترکیه به آواجه اشکره جبوک و ایرش باکور رشتات سوری بکه لهنجتان دیگر حتی هنجتان جبده عالیه که وی ایرش بکه اجبو وی که افتقینا کل استانبول حتی پارلمانترین هدف اصرار دکن دبیجن کاورن ام به هفره وی که لیکولین بکن اف جنا کو اف ایرش بیک آنیا جهرمین سوریان کو دبن کنترل وادیا خوشکا داعشیانه ولگل خو پرورده کرنه لهمبری وی که بدنگه که پر زیده هبم هر دوی چارچوبیده یا کو از دخوازم پرس بکم تکلداری هلوستا گلی کرد هم لباکوری کردستانی و همجی لأوروپایی هون دکارن بچه آوای بنرخینن آنگام بیشین گلی کرد دکاره چوا اف دنگین کو هی بگوهره بله مخابن يعني وكي كو برز عزيز جيغوت ام دكارن بيشن وكي كو كرد دنابا دنياي دي وك هيزكي سركه بين قبول كرن وكي آلية دبلوماسي دكاربن انجام بستينن شرط يكمين يكتيا قالي كرد حرشار پرچا كو يكتي كي نتوي هبه مخابن تشتي حري استنگيا حري مزن پیشيامه نها اف پرچبونا هزين كردا لحمل پرچه كردستان كو مخابن يكتي تنيه اف دنيا جي دبيج هون ناف خود نيك بن
ويشاخي از شت كارن بوا بكم ياجي از الجورا منفعتي خو بكم وقت كو يكتيا ما هبيا ويشاخي امجي هزك بزم بانا جو تركيا بيتر ومنفعتها وان لجم كردابيا وهي مجبور بنا جبون منفعتي خوشي بمر حركات بكرنا بله ليش بالكم ام برشا مخابن دولة تركيا جي دولته ومجن عبوريا كي مزنه وهزكي عسكري مزنه استراتيجيك او جيش خارج الجورا منفعتي خو جمان جي دقرن برويجي يكتيا قال كرد امجن كو كرد ناف خد دحما الياد بيتر بريخستن بن ايرو كو لسر روجاباي كردستاني اب ايريشكي هوانك وهي ام دنرن لسر روجلات كردستاني جي عيني هوانه ابا دمه بردوام دك لي مخابن وقت كو ام لبرشايدن دنرن قاسي كوتي خواستن او راسونكي مزن دنابا جواكا كرد جي درنكه بهوري بله نها دولتا تركيا طبي ام دكارن بيجن سدمك جي يك وكي كو دخوازه جخوا او ارمانجي دولتا تركيا ديروكي هنه كو روجافاي كردستاني وباشور كردستاني جي تبل تركيا بكي وينا نافا سينوري خد حسبين جخوا او بلاني وي هي وبلانكي دنجي اردوغان هي وكي كو سالا بيشياما هلبجاردنا قزنج بكي جبوكو هلبجاردنا قزنج بكي جي دخوازه وسا دنابا محلفاتي ده روشتكي تشبكي وكي كو كردان دربي محلفتي بهيل يعني محلفات تركيا ديني كو هي ومخابن بفي اي شيء جي بسركتيه چونكي نها ام الوسط محلفتي دنر يعني او اكشنر جهبي ايدن حم يا بيدنگن يا جي پشتكريا اردوغان دكن دوان شرطاد وي كيجان كرد هر دنگي خو بد بي محلفتي وي بيجي چه فرق وان هي برويجي دوان شرطاد غبا كرد ام بيجن بشكريا محالفتي نكن مقابل اردوغان دي ساقدنش بك يعني ابجي بلاني اردوغان ومحالفات جي دكم خفكي ابجي طبي قالكي قال لي ما باش في نظانب دنا خد بريخستن به لدردورا ريخستنا خب وتم حركات دبه وكيكو حما اليه دوله تركيا قالكي اوبوزيسيونا كو هي قالكي حكومتها كو هي جبو بيشروجا خوشي كردا وكي هزكي ببينن كردا يعني بي قال كرد نها تكس جوانا قزنج ناكن برويجي هلبجاتني بيشيامه وقت كرد لسر هبن بقوات بن بهز بن چالاك بن ويشاخي هر دو اريجي مجبورن بين برنگيمه برويجي يكتيا قال كرد ام بجن چالاك بنا قال كرد خدي دركتنا حمو نرخين كردستاني ويرو ايريشي كولسر روجافا و روجلات كردستاني هي كو قال ما هر جري كردستاني رابن سر نگا بل ام هما بيجن اف روشان ها هي انجوجي اريشن جاركتن جغربنا شري سوري كو روسيا خدي هيزه كسركه يا سوريا جوان اريشن داگرکریا دولت ترکیه لسر باکوری سوریه کنها وکی هریمن هری آرام ین لسوریه تینا پناسکرین بريس عزيز روسيا جوی که تفایده دبینه که روسیا یک جه ولاتین که هری سرکین لور جروشا هی باندور دبه زحمتیان دبینه ام بجین دشری لدجی داعش ده کلی زحمتیان که روسیا دید هبو لجار کدن با آلوزبنا روشا لسوریه ده ایدی ولات سوریه لبلنگان دچه روسیا ولاتی که سوریه لبلنگان چوی دخوازه سدمان بیدنگ بنا روسیه سدم بچه بهم گری بدن نه ودزان روسيا نه سوفيتا بديها بشتي سوفيتي روسيا لوازع دولتك زيدا بهزنينا اري تشكاوي نوكليري تشكاوي نوهانا نظام تشانا لنا سوفيتا بديها روجلاتا ناويندا جيا كي روسيا نجي خداينه هين نينا تاني سوريا كاتيتان غوسي سوريا هاتيا بركي روسيا هيوي كياكو او بيوي بباريزا و اوجی آنگوری هزو در فتن خواه چه دخوازه بپاریزه نه چه بپاریزه چه که جبو که او خارا ما فکی چه بکه که سوریه دا ببینه بارگه هیوی هبن وک بشر اسد وک رژیم بشر تبدگره رژیم بشر هلوستاوی همبری تبگری چاویه همان جوره روسیا دبارت يعني ارس باريش اوانه روسيا بپرسیدن خادی گوتن نینه اگر وک مرو باشقه پیوره دولت دور بخی بلکی او مرووانا یک وزارت کاری در بادان اسکریت کن یا نستروک دولتیت کن دبه بدل بکردار آبنجی لبرا پرسا دل نینه
اوانا جی تی جی من گفتن پرسا ترکیه بایلوز روسیای کشتن ها عسکری وان کشتن تیاره وان خستن نه به پرسیدا بازاره کی جان بهتر بونوان بکار برجوانگی وان ده به مومنتی به اویدا روسیا نه هیزه که اسا گرینگه ایرو کار به دسته کی ترکیه خوالی کی دانه دست دانه آمریکا جوره ايش بوكا هناك او تركيا نرمك هم بري سوريا نهم بري كردان وبدرت بروشيدا اوانا كردا دا متفسيا كي دبينن قال سوريا parça بكن parça قاس ريبريا تبغاري يا هرم خاصر باكو رجلات كردستان داخلانی جی دانه گوتنه هدف منینه تا آرمانجا که منینه مسئولیه دور که بنام نوا سوریا که دموکراتیک داد کار موافقه میاسر کن لیه که کسک به باور نکه او این رو جی با که دربه بگینن تبگره کردی و با آمریکای واگردن نظام که واگردن اگر آمریکای واگردن اگر آمریکا دوسته او هزین هفت پیمانی یندجی دایش دوستن مروفن چرا بنچاوی وانده بنپوزی وانده ایریشی تینن جن و زار و کال و پیراد و کجن کسک دنگی خناک بله برس عزیز چما بله برس بن چابدیریا روسیای و آمریکای دا افرین هلدان ترکا کسک دنگی خناک چما درباره بجایی دا داخل حق از پیشنیار بو که اسمان هوایی جبو بالافرین لشکری قدخه بکنش بو کس نفروی داره چرا نکن؟ بله هون دبیشن تلبیتی بونا آمریکای دبین کاوسا برای بر یعنی آلوزی دنیای دا چقدر کاوسه به چقدر تبلیغه به بن کنترل آوان دا حق از بجوندی آن ویده ه بله هون دبیشن برس عزیز جبر کدام ما شدی بر بداوی و دچه هون دبیشن آگر گردکن او حال دن ج آگر گر بویشی ایدی لگوری بجوندی خاص سودین خوش ورد بیخن برس بله برس فایق گوتنه که کوهون شل سرویه که زیاده بکن هبه با آوای که کنش برکوی دیده مامشی بر بداویه و دچه بله yani gora fikramı ev erişen devleta Türk'ün ki planı Rusya'yı jî yani hon bejin devleta Suriye bernegatiçi fakat naha devleta Türkiye İroro ji bo Rusya'yı yani Suriye'yi betir giringi berdevam bike ji vere ji Suriye betir giringi ji bejî dixwazim ku Türkiye ji aliyê NATO wana hinkî dûr bixîne nêzîkî xwe bike devleta Türkiye ku li ser rojava çê dibin du tişt fark ne dixwazim wekî ku yani Türkiye Amerika bîne hemberî hebû çünkü Amerika halû derê û birastî jî daxuyaniyê xwe wan jî dibêje yani ez naxwazim ku devleta Türkiye tevî ku tê kevî ez bikarim pêş bikim ku devletekî بله یعنی او دولت ترکیه خود بله برس فایق یعنی هون جدی بیشن دولت ترکیه اجاره کردن خود بنوی سیوان ناتوی ده دپاریز او هر دو ولات مازنین جهان جبوک اوجل گل هفشار نکن وان دین پیشبری هفته اوجویه که جی سعودی وردگیره فایق یاز برپرسی هدپی ل کنسیا اروپای میوانی و ساعتی برنامه طایبت بجبو بجداربونا و ام دبیجین گلک سپاس برس فایق هر وها عزیزی جوجی لکولینر او روشنموان ج روسی بمره آماده بو جبون خواندنین و ین درباری بیدنگی او هر وها رولا کد کبل سر ملی گلی کرد جی و ببینرین مرا پارواکر ام دبیجین گلک سپاس جبو و هون و ساعتی بون میوانی برنامه طایبت آ روناهین ولی بینرین هجا حلوستا او بیدنگی کد قادا نابنتوی ده ما بریا میوان نخواهیم و ساعتی جی و بینرین هجا را پارواکر خالا سرکی کو درکتی جاری کردن هزا گلی کرد هلوستا گلی کرد و چارانوسا هر تشتی بده دیار کرن ام لوردی گهشین داوی برنامه خوی طایبت او دبیجین حتی جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشی ده هر شاد بختار بن